bića baš čin. Aj, tri djevojke aman bostan posadile. Aj, naokolo aman pšenicu bijelicu. Aj, u sredini aman dinje i Aj, navadi se Amanijangin momče mlado. Aj, pokrade im aman zelena bostana. Aj, tri djevojke aman stražu postavile. Aj, uhvatiše Amanijangin momče mlado. Aj, prva veli aman da ga osudimo. Druga veli da ga objesimo.
Lijepe dame, gospodo, dragi prijatelji glazbe, posebice Sevdaha. Dobrodošli na još jednu večer Sevdaha u organizaciji Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva NUR, koje ove godine obilježava izuzetan jubilej. 20 godina kontinuiranog rada na očuvanju i promociji glazbe, koja često učini dušu lakšom od onih 21 gram, ali i težom od 21 tonu, sevdalinkom. U uvodu smo čuli skladbu Na Bembaši, na Babića bašti, u izvedbi Pava Anića i uz pratnju Dinka Mujanovića. Izvornu verziju ove skladbe izveli su Safet Isović kao pjevač i Ismet Alajbegović Šerbo solo harmonika, ili čovjek kome je upravo ova večer Sevdaha i posvećena. Evo i pojašnjenja nekih od stihova koji su posebice današnjim generacijama možda pomalo i nerazumljivi. Na Bembaši, na Babića bašči, 3 djevojke bostan posadile. Baštu u užem smislu čine dinje i lubenice. Naokolo pšenicu bijelicu, u sredini dinje i karpuze ili lubenice. Navadi se Jangin momče, Bekrija, Bećar, mlado, pokrade im zelena bostana. 3 djevojke stražu postaviše, uhvatiše Jangin momče mlado. Prva veli da ga osudimo, druga veli da ga objesimo, treća veli meni oko vrata. Dragi prijatelji Sevdaha, dopustite mi da ovoj večeri pridružimo i imena naših uzvanika koji su nas počastili svojim dolaskom. To su gospodin Domagoj Orlić, izaslanik župana Sisačko-moslavačkog Ivana Celjaka i državni tajnik Ministarstva graditeljstva Republike Hrvatske. S nama je i gospođa Kristina Ikić-Baniček, gradonačelnica Siska. S nama je također i gospodin Jasmin Spahić, direktor regionalnog odbora Merhameta za Bosansku krajinu. Veliki prijatelj NUR-a, našeg Šabana Kadrića i grada Siska, naravno. Želja nam je i domaćinska obaveza zahvaliti pokroviteljima ove večeri, Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačkoj županiji i gradu Sisku. Redoviti posjetitelji ovakvih večeri Sevdaha upoznati su i s humanitarnim karakterom ove manifestacije. Naime, svaki put kad Nurovci organiziraju manifestaciju, ujedno prikupljaju i pomoć za potrebite. Večeras ćete vašim dragovoljnim prilozima pomoći našem Draganu Milnoviću Migi, nekadašnjem nogometašu Zmaja iz Novog Pračna, igrača legendarnog borca 73 na malonogometnom turniru u Kutiji Šibica. Igrača koji je nažalost završio u invalidskim kolicima uslijed šećerne bolesti i gangrene. Kako kod nas nema obveznih ulaznica, prije ove večeri mogli ste na ulazu u prostor ovog doma ostaviti svoju donaciju, a to ćete moći i po završetku večeri na odlasku donirati po svojoj volji onoliko koliko želite i možete odvojiti. Najljepša hvala. Što će uistinu promijeniti čovječanstvo kakvo danas poznajemo? Elon Musk, najbogatiji čovjek svijeta, uvjeren je kako će to biti internet, održiva energija i svemirski letovi koji će omogućiti interplanetarni život. No, kada bi trebali dati odgovor na pitanje što će uistinu spasiti čovječanstvo, omogućiti da nastavi kontinuitet lijepog i smislenog života, onda bi se odgovor sveo na kulturu i umjetnost. Večeras smo ovdje u čast jednom od iznimnih ljudi koji je svoj život posvetio glazbi i umjetnosti. Večeras smo ovdje da na svoj osobit nurovski način odamo počast Ismetu Alajbegoviću Šerbi, legendarnom
bosansko-hercegovačkom harmonikašu, instrumentalistu, autoru, producentu, muzičkom učitelju genijalnog talenta. Sevdah uz pratnju harmonike i mješovitog orkestra, violine, klarineta uobičajen je posljednjih decenija, no Sevdah u izvedbi tamburaša zauzima posebno mjesto. Tamburaški orkestar radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave bio je nadaleko poznat i cijenjen. Možda tome doprinosi i činjenica da se izvodio na sazu, žičanom instrumentu. Posebnu ljepotu daju tambure u rubato izvedbama bez ritma. Stoga ćemo zbor Nurovaca poslušati upravo u tom novom ruhu u pratnji tambura. Za početak poslušajmo možda i najpoznatiju sevdalinku na koju nitko nije imun i koju svi jako dobro znamo. Uz pratnju tamburaša zbor Nurovaca izvodi Tebi majko misli lete i Moj behare.
Upravo smo čuli kako zbor Nurovaca zvuči uz tamburu. Neobičan pristup, zahvaljujući umjetničkom voditelju Nura, profesoru Zijadu Fuki. A ako niste rođeni i odrasli u zemlji Sevdaha, možete li uopće razumjeti, možete li osjetiti, možete li pjevati sevdalinku? To će nam u nastavku ove večeri dočarati Pavo Anić i trio Staro vino. Oni će izvesti dvije skladbe, Staru stazu Nikole Škrbe i našeg Šerbe i Vratnik pjeva, također ove dvojice autora. Evo nekoliko informacija o samom Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Rođen je 6. ožujka 1925. godine u obitelji sa 18 djece. Otac mu je bio trgovac i bio je samouki harmonikaš, dakle geni su apsolutno odigrali veliku ulogu i u onome što je učinio Ismet Alajbegović. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima je i najveće estradna nagrada Jugoslavije, te je mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji je dosljedno provodio i pridržavao se onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Većinu njegovih pjesama, kao što su Tebi majko misli lete, Vratnik pjeva, Kraj penđera, Jusuf stari, Bulbul pjeva oko Mostara, Sevdalinko pjesmo najmilija i mnoge druge, narod je prihvatio i ostaće da žive kao naše kulturno nasljeđe. Šerbo je bio muzički genije, izvanredan instrumentalist na harmonici, kompozitor, aranžer i izvrstan poznavalac sevdalinke. Dugi niz godina bio je šef Narodnog orkestra Radio Sarajeva. Trio Staro vino i Pavo Anić. Godinu dana, evo kako bolan ležim sada. Sa prozora moje sobe vidim svjetla moga grada. Sa prozora moje sobe vidim svjetla moga grada. Naokolo svud zidovi i hodnici bijele boje, mnogo snova u samoći ovdje mojih ostalo je. Mnogo snova u samoći ovdje mojih ostalo je. Tijelo moje oboljelo nalazi se ovdje sada, al sam sretan kad uveče
spazim svjetla moga grada. Al sam sretan kad uveče spazim svjetla moga grada. U mislima sad prolazim šetajuć po staroj stazi, skupa s dragom što mi ovdje nikad bolnom ne dolazi. Skupa s dragom što mi ovdje nikad bolnom ne dolazi. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje. Sarajevo, pjesma odjekuje. Ja kad se vratnik menja, pusta mladost prođe raspjevana. Sarajevo, bez vratnika šta je? Sarajevo, bez vratnika šta je? Tamo pjesma nikad ne prestaje. Tamo pjesma nikad ne prestaje. Pod Beharom leti u šljiviku, a šikuju momci na vratniku. Bez Zmajevca kule Teferića ni uranka nema. Teferića ni uranka nema. Hvala lijepa Pavi Aniću i triju Staro vino.
Ja imam čast večeras predstaviti vam i razgovarati s gospodinom Dinkom Mujanovićem, harmonikašem, glazbenikom koji je osobno poznavao i surađivao s neprežaljenim rahmetli Ismetom Alajbegovićem Šerbom. Gospodine Mujanoviću, radujemo se što imamo priliku kroz vaše riječi evocirati spomen na ovog vrsnog umjetnika. On je zasad svojim životom i darom, a umro je 1987. godine, dobio tek jednu malu uličicu u Sarajevu na Stupu. Znalci kažu kako je zaslužio neuporedivo više. Kakvo je vaše sjećanje na Šerbu? Prvo, ja bih htio da pozdravim ovu lijepu publiku i da se zahvalim gospodinu Zijadu koji me je pozvao i da učestvujem u ovom programu i naravno cijelom društvu NUR. Ovo što ste mi postavili pitanje, ja ne samo da sam bio njegov suradnik, ja sam bio njegov učenik, u stvari kako se to kaže danas mentor. I da ne zaboravim, u ime ulice Ismeta Alajbegovića Šerbe nosi i Bihać grad iz kojeg ja dolazim. Ja sam od Šerbe učio zato što meni to niko nije mogao pokazati u muzičkoj školi, iako sam ja već tada znao lijepo da sviram, ali što se tiče sevdalinke, bio sam kod jednog od najboljih tumača te vrste pjesme ili muzike. S njim sam proveo, tada je to teško bilo doći do njega, ja sam došao do njega zahvaljujući mom ocu koji je bio s njim dobar. I sad, daljina Bihać, Sarajevo je 320 km, ja sam odlazio kod njega tako, ajmo reći, u nekih mjesec dana, da li nekad 2 puta ili jednom, ovisno koliko je on to imao vremena. Obzirom da on nije baš puno ni imao vremena, a on inače nije davao časove iz harmonike, ja mislim da sam ja jedini koji poslije Omera Pobrića, kome je on ovako nešto htio pokazati. On nije bilježio ništa, iako sam ja bio tad pismen, ali sam ja, da bih to sve upamtio, nosio jedan mali kastofon koji je meni donijela tetka moja iz Njemačke, pa sam ja onda, da bi to sve on što je meni pokazao i govorio, tako zabilježio na tu vrpcu i onda poslije toga isti dan se vraćao u Bihać i tako vježbao to. Spomenuli ste Omera Pobrića, on je nasljednik dviju čuvenih harmonika Šerbinih. Da, on, ne dvije. Jednu ja imam, jednu on. Imao je. Znači, ja sam od njega kupio, prvo je Omer kupio jednu harmoniku od njega, pa sam onda ja kupio od njega. I ono što bi naš sisački, odnosno hrvatski kompozitor Ivo Tijardović rekao, vi u Sarajevu imate pravo genija, to je onaj harmonika Šerbo. Zamislite, molim vas, ja sam u jednom prigodom odsvirao jednu gotovo cijelu moju operetu. Riječ je o Maloj Florami. A on je onda sjeo za moj klavir i sve tako savršeno ponovio kao da je tu moju skladbu 100 puta čuo i isto toliko puta odsvirao. Dakle, imao je genijalan sluh. Naravno, on je bio, hajmo reći tako, dar od Boga, iako je on u kasnijim godinama se opismenjavao. A što se tiče Ive, mislim da je on to ipak, nemoguće to zapamtiti. Mislim ja da je to on ipak malo znao, jer Šerbo je znao svirati klavir. A jedna druga crtica kaže da je nadimak dobio po djedu Šerbi, koji ga je mnogo volio i svugdje sa sobom nosio, u sepetu ili na leđima, a komšije bi dobacivale, eto malog Šerbe. Otac mu je, rekli smo, bio trgovac, ali je lijepo svirao harmoniku, pa ju je Šerbo od rođenja slušao, a čim je mogao držati teški instrument i svirao. Učio je i od harmonikaša Arifa Merdžanovića, u čiju kćerku se zaljubio i ona mu je kasnije postala životna suputnica.
Kao mladić Šerbo je vježbao i svirao harmoniku i u kulturno-umjetničkom društvu Gajret. Da, to je tačno kako je dobio naziv, odnosno taj nadimak, ja ne znam, niti sam ga kad to pitao, a da li je svio u tom kulturno društvu, jeste, i moram reći da je bio još jedan iz Sarajeva harmonikaš od kojeg je Šerbe učio, malo je stariji bio, zvao se Ismet, ali Kaliman se zvao, prezivao. Znači Ismet Kaliman, i on je malo Šerbu učio svirati. Hvala vam za sada, a sada ćemo glas prepustiti zboru Nurovaca. Čovjek ne zna koliko je toga zaboravio sve dok se ne počne sjećati. A kad se počne sjećati, obično otkrije tko je. Kroz sljedeće kompozicije saznat ćemo i tko su i koliko mogu članovi zbora Nurovaca. Čut ćemo skladbe Djevojka viče s visoka brda, Sinoć ja i moja kona i Srdo moja. Izvolite. Visoka
Hvala lijepa zboru Nurovaca, a sada ćemo poslušati nekoliko instrumentalnih skladbi, jer je Ismet Alajbegović Šerbo bio izuzetno poznat upravo po takvoj vrsti skladbi, gdje je ispričao sijaset melodija, tužnih za utjehu, a radosnih za raspoloženja. Pokrio je tako cijeli spektar ljudskih emocija, što malo i rijetko tko zna i može. Mi ćemo u nastavku, zahvaljujući pratnji Dinka Mujanovića, Pavla Anića i trija Staro vino, čuti Kićino kolo i Romanijsko kolo. O njemu je riječi hvale imao i nekadašnji šef muzičke produkcije Radio Sarajeva, profesor dr. Zio Kučukalić, koji je 50. godina prošlog vijeka trebao da muzički opismeni članove Narodnog i tamburaškog orkestra, među kojima je bio i Šerbo. Prvi zadatak bio je da odsviraju na lijepom plavom Dunavu. Javio se Šerbo i besprijekorno odsvirao Strausov valcer, iako nije bio muzički obrazovan. Njega nitko nije mogao naučiti da notno svira, kao što nitko nikoga i nikada neće naučiti da tako svira sevdalinku kao što je svirao Šerbo, kazao je tada profesor Kučukalić. Gospodine Dinko, vi ste i sami jedan od promotora sevdaha i sevdalinke. Naravno, riječ je o manifestaciji koja se kontinuirano odvija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Tako je. Već 20 godina se ta manifestacija održava u Lisinskom pod nazivom Sevdah u Lisinskom. Moram da kažem da je idejni tvorac te manifestacije Tomislav Kašljević i njemu treba da budemo zahvalni zato što je sevdalinka unazad 20 godina se čula, ajmo reći, u Europi. Možemo nastaviti priču o Ismetu Alajbegoviću i kroz evociranje nekih zgoda koje se odnose na njegove odlaske na Iliđu gdje je slušao Radojku Živković. Krišem je to činio, a kada bi se vratio kući svirao bi upravo ono što bi čuo. Dakle, još jedna potvrda njegovog savršenog sluha.
A naravno, ja ne mogu o tome da govorim jer to sam i ja pročitao iz novina, ja to njega nisam nikad ni pitao, ali uistinu je tako. On je čak, mislim da je jednom i rekao da je njegov uzor Radojka Živković. I on je tako, ona je to svirala prije Drugog svjetskog rata, svirala je tamo na Iliđu, gdje je on dolazio, to slušao i onda je to upamtio i tako je zvizdućo od Iliđe do baš Čaršije, on je tamo i stanuo, tamo je živio i tako da bi to ponovio na svojoj toj harmonici. Imate li vi osobno neku zgodu koje se rado prisjetite kada je riječ o njemu? Pa ne mogu ovog momenta da se prisjetim, iako je mnogo toga bilo. Uglavnom se to sve svodilo na ono što je on meni pokazivao, tako da znam, recimo kad ja nešto nosio, on kaže ne valja to ništa. I to je to bilo. Pa je, on je bio baš pedagog. Bio on i strogi i on je htio pokazati jednom, dva puta, već treći put nije htio. Koliko upamtiš, upamtiš. Hvala lijepa, a sada ćemo se posvetiti novoj skladbi. Hvala lijepa gospodinu Dinku Mujanoviću. Pavao Anić i trio Staro vino sada nastupaju sa skladbom Bulbul pjeva okolo Mostara. Na tekst Alekse Šantića i naravno kompozitor Ismet Alajbegović Šerbo. Bulbul pjeva okolo Mostara, odi draga, evo nam Behara. Odi draga, evo nam Behara. Dođi meni, moje zumbul cvijećem, tvoja majka karati te neće. Tvoja majka karati te neće. U Mostaru nema, da najljepšeg u Mostaru nema. Sve od svile košulje od tkane i dušeke đulom pokapane. Čulom pokapane. Tvoja usta sva od đulara, tvoja njedra još ne milovana. Tvoja njedra još ne milovana. Hvala. Hvala lijepa. Rekao sam već da je Ismet Alajbegović kod Arifa Merdžanovića učio svirati harmoniku, ali je više zagledao njegovu lijepu kćerku koja mu je postala životnom suputnicom.
Ja ću, Fikreta, hvala lijepa gospodinu Dinku, ja ću sada prošetati do umjetničkog voditelja Nura, gospodina Zijada Fuke, koji će nam najaviti sljedeću priču, a priča se odnosi na Šerbina kola, posebice Visočanku i Brzac, a ona će se odvijati uz pratnju folklorne sekcije Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva Nur. Zijade, izvolite. Ovako, što se tiče folklora i što se tiče šerbe, obično ova kola koja su izvođena, ona nemaju podlogu u plesu. Znači ova sva kola koja smo do sada čuli praktički se ne igraju. Međutim, s obzirom na šerbi način sviranja, njegovu eleganciju, on nikada nije srljio, nikad nije žurio, puno pažnje je posvećivao harmoniji. Njegovo kolo Visočanka je nama zapela za oko upravo zbog toga što se mogla prilagoditi igrama koje su se igrale i koje se igraju inače u Bosni. Tako da smo mi, odnosno članovi društva, tu ću spomenuti naša dva stara člana koji trenutno nisu sa nama, Arnela Dedića, mama njegova je s nama, i Leonid Keranović, djevojački, ne znam sad kako, Orašan mislim da je danas. Oni su radili na tome da to kolo praktički da se odigra i to će nam članovi folklora sad pokazati. Igra je znači, temeljena na koracima koji se inače igraju u Bosni, s tim da ćete vidjeti u prva 3 dijela, 3 varijacije okretanja. Znači, prvo je jedno standardno podsupkivanje s noge na nogu, drugo je zaokreti od 90 stupnjeva bočno i onda 3 otklona. A inače u svim tim igrama je prisutan i trokorak. Pa mislim da ćete uživati uz to, uz Visočanku, znači koja je šerbina. Uključili smo još kolo Brzac, to je narodno kolo iz okolice Tešnja. Evo, toliko. Hvala lijepa profesoru Zijadu Fuki. Dakle, Dinko Mujanović, trio Staro vino i folklorna sekcija Bošnjačkog kulturno-umjetničkog društva Nur.
Hvala lijepa folklornom ansamblu Nura, a mi sada odlazimo u godinu 1945. Nakon što je na Radio Sarajevu prve rečenice izgovorio tehničar Đorđe Lukić, oglasili su se svojim harmonikama u duetu Zaim Imamović i Ismet Alajbegović, koji su 3 godine sami svirali uživo na radijskim talasima. Tada su snimili prvo zajedničko kolo koje su nazvali Čarlama. Kasnije se Zaim opredijelio za vokalnog solistu, postavši velika zvijezda Sarajevskog radija i legenda Sevdaha, a Ismet je postao vođa orkestra, aranžer, kompozitor i autor. Prva pjesma koju su dvojica genijalnih muzičara zajedno snimili za produkciju Jugoton 1948. godine bila je 72 dana. Čut ćemo je još jednom u izvedbi sisačkih tamburaša. 72 dana Ismeta Alajbegovića Šerbe. I evo nas, dame i gospodo, u samoj završnici ove večeri posvećene Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Koliko je Šerbo volio Sevdalinku govori i njegovo neskriveno oduševljenje kad bi naišao na dobrog pjevača ili svirača. Tako je bilo i kad je prvi put čuo Salema Trebu i njegov prekrasni glas. A Salemu se odužio s pjesmom koju ćemo čuti na kraju večerašnjeg programa, posvećenog doajenu Sevdalinke Ismetu Alajbegoviću Šerbi. U pjesmi Mi smo momci Sarajlije Šerbo se i spominje u završnim stihovima. Pjesmu je uglazbio Safet Kafedžić. Nije? Dinko? Tekst je napisao Safet Kafedžić. Evo ga.
ispravak i sada ćemo poslušati Mi smo momci Sarajlije. Mi smo momci Sarajlije, a Šiklije sevdalije, sa čaršije, baš čaršije, sa čaršije, baš čaršije, zapjevati umijemo, od smraka bolujemo, a za sevdah umiremo. Zapjevati umijemo, od meraka bolujemo, a za sevdah umiremo. Nekada su naši stari u sazove ugarali, šemočili, pomahali, šemočili, pomahali i bacali u večere žulbekare i katmere djevojkama na penžere. I bacali u večere žulbekare i katmere djevojkama na penžere. Sad nijedan momak više, kad djevojku begiše, uz mušem njene uzdiše, uz mušem njene uzdiše, već curicu za ručicu uz ulicu, niz ulicu, na Iliću u Krasnicu. Već curicu za ručicu uz ulicu, niz ulicu, na Iliću u Krasnicu. Kad smo momci Sarajlije, a Šiklije sevdalije, sa čaršije, baš čaršije, sa čaršije, baš čaršije, zapjevajmo sevdaliku uz šervinu harmoniku, nek se oni povrate rijeku. Zapjevajmo sevdaliku uz Dinkovu harmoniku, nek se oni povrate rijeku. Hvala najljepša na strpljenju, na tome što ste svoje vrijeme odlučili posvetiti ovoj večeri sevdaha, posvećenoj našem Ismetu Alajbegoviću Šerbi. Mi smo našim dragim uzvanicima večeras prepustili da poslušaju cijelu priču koju smo pripremili,
kako bi mogli dati i završne riječi. Ja stoga pozivam gospođu Kristinu Ikić-Baniček, gradonačelnicu Siska, da nam se obrati. Dobro večer. Ja vas molim prvo još jedan veliki pljesak, ne samo za ove prekrasne ljude na pozornici, nego i za sve ove ljude koji su bili prije na pozornici, a sada nisu, koji su nas počastili svojom pjesmom i plesom. Bili ste svi fenomenalni, bili ste uigrani kao da Dinko svaki dan sa vama svira i kao da ste bezbroj probi odradili. Hvala vam na ovoj večeri. Hvala vam na 20 godina prekrasnog iskustva, prekrasnih koncerata i veselimo se sljedećih 20 i iza toga još 20 godina. Jel može, profesore? Čestitam. Hvala lijepa gradonačelnici Siska koja nas je sve podsjetila da NUR upravo ove godine obilježava 20 godina kontinuiranog rada i postojanja u cilju promocije Sevdaha i Sevdalinke. Krajem kolovoza, čini mi se, ili negdje tako, početkom rujna, bit će održana i promocija monografije posvećene upravo tom jubileju. Gospodin Domagoj Orlić je izaslanik župana Sisačko-moslavačkog, gospodina Ivana Celjaka, i državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Republike Hrvatske, pa i njega molim da uzme riječ. Hvala lijepo. Dragi prijatelji Sevdaha, dobro večer. Također sve vas srdačno i pozdravljam i želim vam prenijeti i pozdrave Sisačko-moslavačkog župana našeg Ivana Celjaka. Prije svega želim čestitati sjajnim izvođačicama i izvođačima večeras na sjajnom koncertu i želim čestitati Bošnjačkom kulturnom umjetničkom društvu NUR prvih 20 godina. Evo, mislim da ste zaslužili jedan aplauz. Ono što me fascinira kod Nurovaca, to je ta vaša otvorenost prema svim građanima Siska. Ja vam doista zahvaljujem na tome. Također zahvaljujem vam i na vašem talentu, a isto tako i na slobodnom vremenu koji ulažete da održite i očuvate bosansku kulturu, bošnjačku kulturu i bošnjačku tradiciju i želim vam se zahvaliti na tome. Smatram da najmanje što ovaj grad može učiniti za vas, a to je da osigura jedan adekvatan prostor gdje ćete moći imati svoje probe. I ja vjerujem da ćemo u vrlo kratkom periodu to i osigurati. Također, s obzirom da legendarni Miga, legendarni vratar, malo nogometni, borca 73, osvajač, višestruki osvajač Kutije Šibica, treba našu pomoć. Zahvaljujem se i organizatoru na ovoj humanitarnoj inicijativi i sve vas skupa pozivam, ukoliko niste, da ju podržite i hvala organizatoru i na tome. I za kraj, što reći kad želiš iskazati onu emociju, a ne možeš to riječima, zasviraj i zapjevaj Sevdah. Živjeli! Hvala lijepa gospodinu Domagoju Orliću, a vama najljepša hvala još jednom što ste nas počastili svojim dolaskom i vidimo se krajem kolovoza. Gospodin, hoćete i vi? Ne? Hvala najljepša svima koji su večeras došli, koji su nam se pridružili. Ja vjerujem da će nas biti neuporedivo više kada krajem kolovoza budemo promovirali monografiju o 20 godina NUR-a. Laku noć i uživajte u ovoj večeri i u svim ostalim danima. Laku noć.